Tugwata ogeni kirinteto chetu cherutha ithatu iri tariki 23 mweri jwa kenda mwaka jwa 2024 hamwe na nteto iria nkureterete ni Senator Danson Mungata na kwendekithia rwariro guchunka maite za DP Gachagua nawe JR Marete akiuga rais abatere kuinganirwa na munini owe akariba tharaka kumeneria DP Gachagua bakiuga ethiritwe ari mutongereria wina rwaria rwa kugaukania Kenya. Medikali ntore kuria mbunge batigatonye rwariene rumba gutonya nthiguru ndwene tere ya nyuma ya kithurano kia 2007. Borithi gukinya cukuru ya Kang'ondu guchonko na kaumoka mwanki jwa utuku achiari bakiromba kwaraniria na anabao kenda kuthiria makarika jamianki machukuru. Betagwa Maureen Kinya monanetwa mathitho ni Maureen Kirimi. Minister wa Kigina kiri thirikari nene John Bandi ni akinyite mbere ya kamiti o kamati ndene ya Senate kenda guchokia biuria bya yendekithia ria kambuni ya Adani kujukia witithia na mbere bwakieni kia ndege kia Jomo Kenyatta ne untu bwithiritwo bukireta murutira Jomo nene jwa gisiasa Kenya bakioneka kurega kung'anirwa kwao ne witikaniria bwa kambuni eje na thirikari ya Kenya Kwanza. Boniface Mwongera ne atindite mbungene ya Senate katumenyithie nkuruki. Kithiururu gia kunenkanira kieni kia ndege kia JKIA kiri gitonga kimwe kuma nthiguru na India ndani no kiendelete kwithirwo gikerama ijumentu kwenarua. Minister Kigina ja nthiguru na Kenya bwana John Bandi kwithirwa gikinyithia mbere ya kamite bunge Senate o kamati na kwithirwa akionekana jakonda kwitha nteto imwe ni nyankoroki gutetera mubango jojo. It's a national matter. Not agree to be railroaded. Akiama bemushukumira CS Bandi ruthingone ibendelea kwithirwa bakimenya niki thirikari ya Kenya jukite mukondo jwa kunengera kambuni ya ndani yonka. There is one officer who, alongside representation from KAA and the Ministry of Transport, went to India for due diligence. The PPP Act 2021. That conclusion and recommendation cannot be true, Honorable CS, after what we have gone through. There are gaps in the documentation. Chair, I agree that there are gaps. And I have 3 letters which were written by 2 different companies. Adani was the third one. The follow-up question I would like to ask Chair after I've tabled this. Can you table that? I will. After I've tabled this, is this. Did you correspond to any other company because they have your stamps? Their documents were received. Did you write back to either express disappointment or tell them they had not qualified for this this process is still going on. And when it reaches the point where we now have to make a decision presented with facts on value for money, I am sure we'll engage our minds properly to it. Kulingana moni ya senators baba inge barua kandarathi katika thirikari ya Kenya na ndani kibatari kwithirwa itijanerwa na nteto jikambirwa bobweru ara kambuni inge ibatari kwithirwa inenkerwa kanya. So at your level now where we are, is it possible to advise or to guide that let us stop the PIP because it was brought on by Adani and then we open it to competitive bidding so that also you can get an opportunity also to make sure that Adani also competes with other stakeholders who might be interested in the project. You know, the assumption here is that procurement, competitive bidding, is superior to PIP. And I'm not seeing that in law. We only want Kenyans to get value for money. We want the best to be given, to do the job at the airport. Maite ja ungurumania jaraba kwa kambuni ya ndani nithirito ithithitie thiguru ingi nyingi na inya kingi kura kwithirwa bagika werune kandarathi eje yao ni tobimwe biotuma bakarega ndani. In the last 2 years they uncovered tax manipulation and other illegal things that made an group of companies lose $100 billion. Are you aware of such? And the recent one of Swiss authorities where allegations were facing Adani company that the account in Switzerland
of 310 million had been frozen. Mwambiro ya kampuni jendani kwithirwa bakirina thirikari ya Kenya jwari mweri jwa ithatu mwaka joturi na kumira mwankira tukinyirite na ndimuri jwa kenda ibethi tubatakarite makinya ja maraja ontu brandi sinitas baba ingi bakwithirwa bakiuga kuna muntu mwe munende ne thirikari-ini kana mabitha bena uge bakwithirwa bekuche mikanda ntetuje kugeanga. No. I have, You cannot no. say that. Nke reporter Ntoshero TV kumaji karone bia bunge Kenya na ngine kineke mujuni Nairobi mbita Boniface Mungera. Uria wari minista wa urimi na ndithia Mithika Linturi na ugite kuri na ugwati bwando enene ta ya mwaka jo 2007 mwaka 2008 kujo kwithirwa njugi kujirwa kethira siasa cha Kenya igetira au chitirite ni aritite mukana kiria bunge na kubaromba gutigana na siasa cha kwenda kuithia Kenya. Linturi arite kiri mambura ja gikundi kia Zoe na aria taririte kiroto kiawe kia guchwa ungabana bwa Mwiru kiri kithurano kia 2027. Dennis Mugendi ni agutwathira nkuruki. Mithika Linturi uria rari minister urimi akinyite kambini ya ACC kanuni igiembe South kiathone gia Zoe gia kuyana ntigwana baria bati guciumba into bia kwambiria ngugi bilioni mbeu cia kwanda matangi jaruju na bingi na gwetete buka ibwegie siasa iria ciitite na mbere nthiguruni ya Kenya na kuga stina mwerekera jumwega ni cigwikira thiri ukwatine untu atongeria bario abunge na bau bangi babateretwe ikumenyera nthiguru itacoke ndwene ta iria yariku. Mambo ya siasa sahihi tuachane na ile mingi ya kuchoma nchi. And as leaders we have the greatest responsibility to bring the temperatures down. It is not necessary. It is not worth anything to continue bickering, making a lot of noise, fighting one another when we have an opportunity to serve the country. So let's concentrate na ile mtu kazi alipewa nayo. Na tujua ya kwamba nguvu inapeana na mwananchi. Nguvu inapeana na nani? Kama nguvu ingekuwa inapeana na wabunge wachache, we would have changed our electoral system ili tuwe rais anachaguliwa kwa ofisi ama kwa boardroom ama naibu yake ama mwingine. But as long as tulipiga kura, wacha tufuatilie Kenya sababu tuko na katiba, tuheshimu maofisi yale yametengwa na katiba. Kiria kirione atongeria baitere akari ngugi na ngerekano ni taije kuthithwo ni gikundi gitikia thirikari gia Zoe. Taite tacia siasa kura isi aringiro 2022 kura ingi karingo 2027 wananchi ba Kenya bena thina nyingi muno itarite itakilira kwaria siasa iria kwaria kuritira wananchi ngwe yangu yokona kirito arwari kiango rwari kingwa kwera toya nembe about twina checks ya tukonengana checks ya about 15 million kiri group mwanya tukara tu group 25 na tuonde tukonengera million 15 na bibi teko video tarabira tu rete ntobia biashara kuma ntobia saluni ntobia kwa kutuma. Today we are happy because we are going into the planting season. I am happy that along other things that you are doing, you are going to give these people maize to go and plant for them to be able to get food. Dennis Mugendi, Weru TV, kambini ya ACC kanuni Gembe South, County ya Meru. Seneta wa Tana River Danson Mungatanane atumite baruga ya kumenyithia spika wa Seneti Mubango jwa kureta rwaria rwa kwariria mitugwete agirite ya munini wa Rais Rigathi Gachagua. Kiri baruga eje Seneta ojonorotete Rigathi na maiti aja kuremwa gwitithia bwega ngugi chiawe cha KIOBC kuringa siasa chia kugaukania Kenya na gwita mugaru na mumajuria anyuire ntuko ya kuju KIOBC kukaririkana rwaria rwa kuingatwa kwa munini wa Rais Robert Kure twa mbere ya mbunge nene mbere kuringana na watho bwa katiba.
kagita kala lwalirwa kwa obisini kwa munini wa rais Rigathi Gachagua aluthite na mbere kumata na kugwata mwanki obura gugukia togea mwanki ojo na mbirite kuonekana na kwa makui mwanki ojo omba gutuika munene na Rigathi Gachagua kwithira thinani nene aking'ang'ana kuthina mbere gwikara gitini giki kia munini wa rais. I have today the 23rd September 2024. Senator wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana aliwa makui kuongera nku kire mwankiojo muthenya omre gikinyage muswada walwali lokumeneria mitugo no rutingo gibwa munini wa rais Rigathi Gachagua kire obisi ya speaker wa bunge ni ya Senate Amason Jeffa Kingi. Muswada ojulu kiligagiro kwa lwa bunge ni ya Senate kedro obisi ni ya speaker Kingi egawe tukia. So this is a censure motion which I have filed today with the office of the Speaker of the Senate. They will process it. Once we get approval, we shall table it before the House, give notice of the motion, and debate the censure motion against the holder of the office of Deputy President. Kulinga na Seneta Mungatana munini ojo wa rais Rigathi Gachagua na dithiki kinyume na mumole anyura gutungatira Kenya bonde kwa makuwe kionekanaga kunje siasa jia mugawukano na kuonekana ta munini wa rais wa mugongo omwe wa Kirima kana Mount Kenya. The Deputy President of the Republic of Kenya has been conducting himself as if he belongs to only one region of the Republic of Kenya, to the exclusion of other regions of the Republic of Kenya, to the exclusion of other counties such as Tana River County. Kwa makwilo alilwa kwebo obisi ni kwa munini wa rais Rigathi Gachagua luthilo tulokithi na mbele kwa lugha katika bunge. Gachagua kile ntere mwanya akielithege mathina malagwe tukira kile rutingo gibwae ati wabunge wananiuzia uoga ati watanifukuza kwa kazi wananiuzia uoga. Si wananiuzia uoga. Muswada jwa Mungatana no kumenere mitugo no rutingo bwa Gachagua ta munini wa rais alindia rais William Ruto indite muswada wa kumwebe obisini muswada lo bateri kwambirwa bunge ni nene na nyumani kuelekera bunge ni ya Senate. Na tunataka tuongee, je, hivi unavyoendelea sasa ni sawa? Hii oath of office ambayo alichukua, je, makamu wa rais ambaye ameshikilia sahihi hiyo nafasi, je, anafanya kulingana na matarajio ya katiba ya Kenya? Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mugambi wa siasa Kinoti Marete nongerete kajukawe kirithi na iri kuoneka kurumira thirikari ya Kenya Kwanza kagitene gakago ukiririkanwa kuri na mubango jwa kweberia DP Rigathi Gachagua gitene JR riwa kuombika gukethirwa na miswada iri jwa mbere jure jwa kweberia rais Ruto gitene na jwa iri jure jwa kwebereria Gachagua gitene akiuga nandi kiuria ni kiria tweterete kuona machokio ni nukweberwa mbere au gite kinya kugatwika Gachagua akebererwa na CS Kindiki gutwika munini wa rais Mount Kenya East itiomba kugunika kethra Kindiki agatwika mtu wa gwitikaniria na jara jonthe rais akuga mutugikare na aranirite nawe. Kagitene akaukuonania rwari rwa kuingata munini wa mutongi wa mugongo Rigathi Gachagua obisine rukigwata mwanki ura kugukia akiaria muthunji wa siasa JR Marete ariuga ukeja kwithira mutongi wa mugongo na munini wawe bathuri ndebene mwe wena kugwata na tongera baraba kuga babati kwebera obisine bobaire na ti umwethira keberua kutha twatarire antu babebo bairi twatara Ruto na twatara Gachagua umo wethirwa na atitie bakethwa batitie bo bairi na ndi kinyethira emotion jureti jwe Gachagua ke
ijobwiri kuretwa jungi na inkumenya kwina mibango jeu jeyara uria kiuria kinene gati ka rais na munini wawe nukenge kambere inde agichokeria aruga mwene kiama kia UDA uria ni rais William Ruto ari na kadhalika kwingata munini wawe mbere nonto jora Gachagua ugire auga kuroji tena mugeria tiomba kuruma Ruto no wokethwa enyuma ya antu baria baketha bagerio mwimpeach nonto gwimpeach Gachagua nonto akeja kwithirwa ate nyuma yao batiumiria kureta mujadala juu nonto Ruto akabera tigane na muntu uju endi kukeja kwa akethirwa ari nyuma yao na ninonga mwananchi nuo kombage kurunga Gachagua nonto antu baria baingi nabo bari kiri thirikari ya Kenya Kwanza baria tutarite kinya ba utumiru baria batari most places cia Mount Kenya kana baria batari na UDA gatwetekanire baria batari na UDA baria baingi bondi bai bungi buranje yarategerete bunene niketha ruterwa Kirimara rukarunga mana DP Gachagua kagite nega kari na mithangiko evident kwina antu bakugeria kurwa na Mount Kenya region na ni evident kuri na antu batiandikithĩtie no mwanka Mount Kenya ithirwe tikiri matrix ya 2027 na boendi na batitikiria according to Gachagua ibalandre their lessons in 2017 kuma 2002 actually na ndi balandre tibubwa kurungika antu bairi kada kuruja bongo ko bongo na lesson ya 2022 ni gitethia kaire ikonania barwire na uhuru na kibaya ja the right direction mudiene na ritho rethaga jeyara ariuga kinya kethra minister wokaria bwandene kithure kindiki ni nchamba yao ariuga ati kubwa buru kurunga magitene kia munini wa mutongirwa mugongo akiuga gitumi ni kwithira kindiki ati murunga mojo wewe ngwata mutongeria utona kinya nani ari CS arungamite kinya gita rimwe etagi utati na unene ura bukuga athire na atikana iria na jaria munene akuga kana William akuga na ndiko kuinga achuria atiri kana mumbiro abwiri guchuria atiri muntu ageya kwetha atumba kurungamana bwa watetera antu baria batumire thirwe gitina kiu then akeja kwanu okane nkura mamlaka ri batu tutetheka na njira yiku kyo kiure gira tuwiri gwetha wetu echiuraia kinwe etu tutirarega lakini kuna reto kiuga omba abwiri gwetha tukiuga omba ari na inya ya guchitetera na kurungamana muguru jawa akauga bobo butebwa jo Gachagua athithie ukaketha biashara cia antu itekubwa otutumba kurungama kaire tukiuga ikabwa bwetha bukenga antu kuma ke ukulima market na ne asla bara bugaga ibomo kwenda otetera atetera asla no okejo mutetera baadaye lakini kethira asla na kuurwa tia gas ni kindiki na agite taira ni nkoro na bwa kwambuga nte kuona na ale kindi kiomba gututethia kirimantu jaja so ikaba twina muntu kuga akathikirwa nkurukie twethwa twikiri muntu okuga igitare onde keri potrante docia wero rea kwarietwa ni mutunge kare Haria kire mbunge ya mwananchi Nterecha Tharakani bameneretie karumenyeria kamunini wa rais Rigathi Gachagua gukara akiringa siasa cia Kirimara bariuga munini wa rais ni mutongereria obatere kwithirwa akigwatithania Kenya bonthe endete gukarataka ari mutongeria wa Mount Kenya akibariuga kuri no ugwati bwa Kenya baria batiumite Kirimara kuigwa buthuku kana taka bakwathurwa Paul Kabithe ari na nteto nkuruki Irwari arwaruanirwa Deputy President Rigathi Gachagua iguru ria Kirimara. Tuonane macho kwa macho. Ile mtu ya mlima. Watu ya mlima mko. Wasiguza mlima, si ndio? Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia State House kwa sababu ya kura zetu. Mwakwenda Lioguoya. Mwakwenda Lioguoya. Niaigana mara kwa zote kenda Lioguoya. Madharau tunaoneshwa na watu yako. Tafadhali rais waambie wakomeshe. Na sisi watu ya hii mlima ni watu werevu. Katiguo. Sisi ni watu werevu, si ndio? Izwe tazama kama Rome bahasha.
arendi rwari rurumbite gukujiria baingi bario batharaka arabakire baugite migambo ino ni akugania mugongo untu barabatari bakire maitaka deputy president atakubarutira ngugi amwe na kwigwata thuriro kirima gaki tutona baji president wa kirima wageri kuthiuruka Mombasa, Ramu, Busia, angako nthiguru yonthe ya Kenya ugitethagiria munene wa nthiguru gwira tiko twakirema guka gwaga ndu akire by the way tikirema ni uri deputy president wa Kenya ende mathiragu mkithurai muthurwa no Kenya ukathi kugaga yeji yanga ngai antu bakiro nyomba anga gukaria ngi bakurega yeji anga mbi tiga uturetera iriro biaku muruti gwangu gwa thirikari aikuthuka baro era gatumirwa munene gwake riu bitini baro no ye ya transfer baro no ye ya kubutwa kachagwe tia gukai baro era yite nundu tia mithoma kabaro yambe kinye munene wako auge gwo no kuruta ngwe bwega kana utikuruta ngwe bwega omire kangirini kaka rutere kindro bantu karuje kali endele kirimego kunani ya temiro metembe tene okiro makara okuwa no kali tie inde chanti mbure tikula ne ulire ndi burone umire ngomiro ne umire tiro ye na iti kirimego kali tikireko ga guchumbura nto bwana tindikana mathina makuothi ogu bwana wanataka naibu rais, watu wa beach Mombasa wanataka naibu rais, watu wa Njangwa Northeastern wanataka naibu rais, watu wa Rift Valley wanataka naibu rais. Wewe unachunguka hapa ukisema watu ya mlima musondoro kumumungu wa kumwebeberia gitini giki akaria bana baraba ingi bambunge ya moninchi ya Tharaka baugite sis kithure kindi kino abatiri kuthucia rujururu gututiana kura wakaire nukenuka tutiyite kuragwa abunge barethi bagwimpici wenuke na no ntugitege kukiarega kithure kwa kindiki ikinenkero kithure kiare gyake menya kithikuthukirwo mtungi na agwesani yes gwegwa gitikirari kia Mount Kenya gwegwa twe Mount Kenya emwe Mount Kenya East nenenkero gitegeku gwegwa Kimani Chungwa no nayo giga kindiki nini nyoro no ayo gitiku kena Kimani Chungwa kachagwe enuke turiuga kirima no ntukiarekirwe mite ya kurangwera mega turenda kinenkero mtu mwegora kanda mitira ikare menyera rutuba na kuye mbura na mtoju tungi ikithurwa kindiki kuthurwa kindiki nwe tukumnenkera njara yetu na nwe tukuigira njara na murungu wewe ngwa amutongorerie kenda tongorerie mugongo wetu bwega na tongorerie Kenya muzima kiathi gyatemiro mite yathira ke umangu githurwa kindiki no akaomba kwanda mithithi ande mikema ande menywa maji ande migunga kingo na mathanje na mirancha kingo ruye rugwata ko ugithura kindiki no othia muthia karia baiborite deputy president gutiga kuthia barabarani ya Kiringa runaka ende arute ngugira thurirwe wananchi tiga gutwethirania njira ni ugitwiraga bura ukuruthwa na bandu tie muruthe muntu arugama kindete na ta muntu murume na ubati kwegwa ugicuguregagira baraba gwimpichi tio wananchi twaringire kura na tutie na capacity ya gwimpichi naibu rais tio Teroro TV kumantere cha Tharaka mbituo Paul Ogwakabithe Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita kati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati zetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best
on top. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaaramu Jane Mboro ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaaramu Jane Mboro gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Season. Enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on Supersport. GoTV. Love it. Ngicokera na Nteto Nkuruki spika wa mbunge ya Meru Ayubu Ndino ngerete ugambi bwawe kiri siasa cha Kirimara iritigirite Profesa Kithure Kindiki agwetita mwaria wa Kirimara. Ayubu augite ari na witikio Kindiki agatwaria Mount Kenya East gukinyaniria mirandi ya witi na mbere iria ithiritwe iremete gwa Kagita Nandi. Augite Kindiki ni mutongereria withagirwa kithikira bunene na mutongeria ukuthikira antu niwe mwega na umbikia kuguna kari. Muthuru Muriuki hari na riboti ije. Speaker wa Meru Ayubu Ndino augite Nandi bara tongere Mount Kenya East ibombite korotera Profesa Kithure Kindiki urani minister okaria kwithirwa agitongere mandu jege siasa na kinyawiti na mbere. Egita riri Meru ni kunindi utongeria shupabu kabisa ewatene Meru Tharaka Nithi na Embu Mount Kenya East na tukauga tutegete kabisa na tutigucia area mtu uria wina ugebura bunene ndene ya thirikari etwa Profesa Kithure Kindiki na mwana wetu wa Mumeru na batu turi assembly icho ithatu Embu Tharaka Nithi na Meru County itugwatanirite tirimwe na tiyairi kuga ati batwi mutongeria wetu uria umba gwikia ng'ombe cia Mount Kenya East muro ikanyoruye na gaichokia etwa Profesa Kithure Kindiki akiwa witiki babura munene nura Kithure Kindiki au kinyira mutongeria mugongo na witiki bao Nandi na dagatikira mirandire kwa mintereji ikwithwe kithirikira batwi tukarite twinyiritwe kuma barabara cerami cia kwamire ira ciekiri cia kuthirikira institutions ciatigo gatigati ya Marian University twaere milioni 500 i president rerete ko ya Meru mwanka na Arua iteja inyandururu na tukoga watu tukwendenya tukutho twina mwana wetu akui uria umba gukinyira munene na hatu tukombo mukinyira thina cietu ikathira igita riri moyo na gachia kugita barabara cerami noe na mbea cha kugita mbea cha technical noe na mbea gachua kugita Mount University yetu kwaria Mariene manto amalimba manto ya area ngeta wa I think eta wa Igembe campus ni uchionde ni institutions ira tukwenda chikura nikenda chiombo kuria ndigoro yetu Emiru na mturombo tutethia no Profesa Kithure Kindiki akigwa na ikagitaka tongere kuthabaki orikira thirikari history ya Kenya ni tuonetie ati into bya Kenya bigagwa kuringana na siasa uria cietete tiga bira bitikomba kwebereka lakini okwetho ukiumba kuma kithirikari uria kari venue uketho ina changamoto ingi muno na antu bakubagia changamoto ingi muno ntu maendeleo ya moja rogo expect to office no thithirwa utumba kwithirwa ko uni kwenda kuromba antu betu
muno mbera bara atongeria tugerie ni gukora kithirikari nontu kikire anene ura wina gachuga kumigita. Number 1 President William Ruto, obaire narua i Professor Kithure Kindiki no kethiro otike bo obaire inyoke do mutongeria wa area ntukigintu kabaretera then urongo kethiro wibera akigwa na ndato kinyite ituria mawega iria ambitio kweria na kagite gatikuraja mumiro mbakotwa kira munyaka na ndina ma ngai agetikiria mantraja mbere then inya 2032 twega tukiarĩria mwana wetu president Ndigurwiji na bahatu inya tue Ndigurwiri yenge komba kuja keri tue ituromba maendeleo ko ambori antu beto bara Mount Kenya West borie nyabu tubukarite muno tubukarie gitara Kenyatta tubukarie gitara Kibaki tubukarie gitara Uhuru Kenyatta na tue nyabu riri ni gitara undi otuchokere guoko nontu iguru retu irugukite ngai wetu na tururite iguru na itukona rithongi kou ankwenda kwirana betu ba Miru mbira antu betu ba Miru batu tukairwa tumage Professor Kithure Kindiki anontu bontu bubu augite mbunge ya Miru ni kuwa dambaru mono Kithure Kindiki ende ntiko chetete bakodro na bembunge